Dobar dan, evo nas u još jednim Oris Online epizodi. S nama su Siniša Zjelar i Antonija Plavotić iz arhitektonskog ureda ZDL. Za početak možemo odmah krenuti sa definicijom tko je arhitektonski ured ZDL. Za početak jedan kratki uvod. ZDL je arhitektonski ured iz Rijeke, osnovan 2011. godine. Od negdje 2015. 16. je Antonija partner. Smatramo se arhitektonskim uredom nekakvog opće prakse. Radimo u principu arhitekturu svih mjerila, onako kako nam to tržište nalaže u Hrvatskoj, tako da se prilagođavamo uvjetima. Veličina ureda je recimo srednja u nekim okvirima tu lokalnim. Za Hrvatsku spadamo možda u veće urede, imamo trenutno 20-ak zaposlenih arhitekata. To bi bilo to. Ja bih još samo dodala da ZDL funkcionira na 2 lokacije. Da imamo ured, arhitektonski matični ured u Rijeci i od 2018. je li tako? Imamo ured u Beogradu. Zapravo kad pričamo o mjerilu ureda, na neki način to je i svojevrsni statement, možemo reći. Da li je to veličina nogometne momčadi ili je to veličina jednog razreda ili zapravo industrijskog pogona? Pa šta ja znam, ja mislim da smo najbliži veličini jednog razreda. Dakle, nekakva sredina i brojčano i sredina koja je kontrolabilna od strane nas dvoje. A koliko vremena provodite u Rijeci, a koliko u Beogradu? Pa sad puno više u Rijeci, ali u startu kada je krenuo ured u Beogradu, puno smo vremena provodili tamo. Nekad zajedno, nekad naizmjenično, čak u više navrata i po 2 tjedna, onda budeš gore. Zato što je jako potrebno, jako je teško održavati i voditi ured koji ne vidiš. Jednako to je tema načina komunikacije. Ako nisi ovako u nekakvom direktnoj komunikaciji, ne možeš pročitati lice te osobe, ne možeš shvatiti boju glasa možda, ne možeš vidjeti da li ta osoba je dobre volje ili nije dobre volje. A da bi ured funkcioniralo, da bi to radilo sve kako treba, ti moraš znati da li je toj osobi jedan dan bio možda lošiji, pa ćeš možda malo smanjiti intenzitet obaveza. Mislim, moraš to sve onako hendlati na jedan mekani način, da to bude na opće zadovoljstvo svih i da dobro funkcionira. Znači ti se više možda baviš komunikacijom sa ljudima? Možda malo više. Jako je bitno i to je nešto što mi vodimo računa o tome da je hijerarhijski posložen. Odnosno da ima podjelu ured, da se zna ko je za šta odgovoran, da se zna kome se obraćaš. Ne? Jer pogotovo kad je tako puno ljudi, znači 20 ljudi, ti moraš imati puno projekata. Moraš biti stalno vani, to je recimo Siniša konstantno, moraš voditi sve te sastanke i onda imaš relativno malo vremena prenijeti sve te zaključke i nove inpute u ured. I sad ako ti zoveš svakoga, ako moraš svakome to prenositi, to je dosta nezgodno. Puno radite i na neki način, osim različitih mjerila, možemo reći različite tipologije. Što bi recimo bilo specifično nešto za vaš ured, to je za vašu arhitekturu? Kako radite ili što opisuje vašu arhitekturu? Mi se najviše trudimo, nekako to kroz rad smo došli do te metodologije rada. U stvari najviše se trudimo puno vremena i puno pažnje posvetiti kontekstu u kojem se određeni projekt nalazi. To nam je nekako značajka. I tu ne mislimo, to ovako banalno izgleda na prvu, znači ne u onom klasičnom odnosu kontekst-koncept. Brza definicija konteksta koje je najčešće vezano za neko građevnu parcelu određenog objekta koji je zadatak za isprojektirati i onda se definira neki koncept i onda se više manje kruto držiš tog koncepta. Mi ne radimo tako, nego pokušavamo stvarno jedan korak prije napraviti, a to je uopće promišljanje što je to kontekst te situacije. Što je danas puno teže, jer danas je u arhitekturi kontekstualno je sve, od nečega što je karakteristično za manji vremenski period, kao što su možda preferencije samog investitora ili
nekakva priroda odnosa ljudi involviranih u taj projekt, do nekih, ajmo reći, dugotrajnijih značajki za projekt koje mi pronalazimo u povijesti, u nekakvoj tradiciji samog šireg prostora, mjesta, takozvani genius loci pokušavamo izdefinirati uvijek. To nam je jako bitno, vidjeti nekakav i ekonomski kontekst. Posebno sad ove promjene koje se dešavaju. Mi živimo danas u vremenu koje je izrazito brzo. I protok informacija i promjene koje se tehnici, tehnologiji i gradnje dešavaju, što sve utječe na tu arhitekturu. Tako da pokušavamo stvarno iz svakog projekta smjestiti ga u neko vrijeme u kojem je napravljen. Jako nam je bitno da to bude ono što se kaže contemporary, znači nešto suvremeno, ali u svakom smislu. Tako da, evo, to bi bila neka karakteristika koju ja smatram da je nekako možda najviše određuje naš rad. I iz toga ono što nam je jako bitno da rezultat stvarno bude svake arhitekture promišljanje tog konteksta i tu i definiramo taj koncept neki. Tako da može se primijetiti, mada mi mnogi kažu ok, imate vi neke karakteristike vaše arhitekture koje su prepoznatljive, ja upravo želim pobjeći od toga. Ja mislim da je to arhaično. Ja mislim da je arhaično za arhitekturu tipičnu za kraj prošlog tisućljeća i stoljeća, 90. 80. da jednog arhitekta možeš prepoznati odmah iz njegovog idejnog rješenja. Mislim da je to baš, mi želimo baš to izbjeći. Evo. U ovoj emisiji predstavljamo vaše 3 projekta, Kastva Pentagon, Marina Muro i stadion Rujevica, gdje se sada nalazimo u jednom prostoru koji obično bude skriven ljudima, a zapravo govori o kompleksnosti svih vaših projekata. Pa možete li samo ukratko predstaviti kao osobnu iskaznicu svakog od projekta? Evo, nalazimo se na stadionu Rujevica, to je prvi i najveći od 3 spomenuta projekta. Projekt koji je sprojektiran 2015. i izveden 2016. godine. Nalazi se na zemljištu površine cirka 7 hektara, a obuhvaća osim stadiona, pomoćnog stadiona NK Rijeke i kamp, trening kamp koji ima znači jedno glavno i 6 pomoćnih igrališta. Ukupna površina, ukupna kvadratura zatvorenih dijelova ovog objekta je cirka 20.000 bruto metara kvadratnih. Karakteristika je konzola na zapadnoj tribini duljine 27 metara. Zapadna tribina je natkrivena i zatvorena. Kapacitet cijelog stadiona je cirka 9.000 sjedećih mjesta. Marina Muro je marina u Novom Vinodolskom koja ima 180 vezova, brodica i jahti do 15 metara i lukobran dužine 255 metara. Na dosta velikoj dubini je napravljen na 20 metara, pa je to bio dosta veliki izazov. Mi smo u sklopu svih struka projektirali kopnene građevine, ukupno 4 kopnenih građevina koje sve zajedno imaju 1350 kvadrata bruto površine. I zadnji projekt je Kastva Pentagon, to je u stvari radi se o upravnoj zgradi, dakle zgradi uredskog tipa, upravna zgrada tvrtke Cedar koja je u to vrijeme bila u velikoj ekspanziji, firma od cirka 400-tinjak zaposlenih koja je odlučila svoju upravu smjestiti u podnožje starog grada Kastva. Ukupna kvadratura objekta je cirka 1400 bruto kvadrata. Bila je planirana dakle, za sve glavne upravne djelatnosti tvrtke i smješta cirka 45 zaposlenika. Nakon utrke trebam kvalitetan odmor. Nečujno, nježno, nevidljivo. Harajder, zdravo, grijanje i hlađenje.
VIP loži predsjednika kluba na stadionu Rujevica. Recimo, jako je interesantan taj riječki moment vaših projekata, pogotovo i ostali koje ćemo kasnije spomenuti, to je kontekst zapravo Primorja ili možemo reći Adriatika ili Mediterana. Ovdje vam puno više ograničenja nego što ima nekih prednosti. Imam osjećaj da smo zbog toga naučili otporno projektirati. Mislim zapravo i ovdje kada vidimo oko nas najljepši pogled zapravo na Kvarneru, u isto vrijeme rub nekakvog manje kontroliranog dijela grada. Koliko zapravo ta ograničenja pomažu ili su dio tog konteksta kojeg vučete kao nekakvu inspiraciju? Pa u svakom slučaju, kakav bio kontekst je kontekst, ne? I ono što mi se uvijek trudimo, ukoliko neke, u stvari nikad se ne trudimo sakriti neke stvari, nego ih još naglasiti i potencirati. Činjenica je da je ova lokacija generalno urbanističkim planom definirana kao sportska zona i da definitivno je trebalo malo šire u fazi projektiranja, odnosno u fazi planiranja grada promisliti o tome. Možda je ostaviti puno širu da bi se sam stadion ili već što god je trebalo tu nastati, a trebao je biti glavni stadion, dobio značaj i da bi bio izraženiji. Ali mi se uvijek nekako vodimo time da probamo iskoristiti maksimum, odnosno da damo maksimum. Naviknuti smo možda tako tu, zato što u Rijeci općenito, a mi najviše projektiramo Rijeka, Istra, otoci, ljudi su škrbni, sve je tako sitno, škrbno i naučen si raditi sa malim i na malim. Maksimum izvući iz svega toga. Ja čak osobno smatram da je to puno lakše. Meni je osobno to lakše, jer kad imaš prazan papir, šta ćeš staviti na taj prazan papir? Ovdje ipak imaš nešto, ok, okrenut ću se od toga, maknut ću se od tu se ne možeš maknuti od ove suburbane zone. Ne možeš se niti okrenuti pogledom, zato što projektiramo ovdje stadion koji ima svoja pravila. Stadion se ne projektira tako da ima pogled, iako je na kraju ispalo da ima stadion sa najljepšim pogledom, nego ga projektiraš sjever-jug, jer tako mora biti orijentiran. Tako da, evo. Da, kontekst, taj riječki kontekst je jako zanimljiv u principu u postavljanju bilo kojeg projekta, pa i ovog, jer je onako multi-layered, kao što si ti već i naznačila. To znači tu je kao prvo imamo taj jedan razvoj grada koji je točno baš ovaj projekt se nalazi na toj nekoj međi suburbanog i urbanog, kao što smo komentirali. Znači jedan potez koji je vrlo zanimljiv, gdje mi onda moramo definirati taj novo, takozvano sekundarno gradsko središte, projektima koji su možda bili su djelomično i općenito planom predviđeni generalnim, ali nije se znalo što će tu u pravom smislu leći na tu poziciju. Sad ti pri projektiranju takvog jednog, rekao bih čak možda i više infrastrukturnog nego arhitektonskog objekta, moraš predvidjeti sve te i sljedeće faze u smislu i prometa i pristupa i komunikacije pješačke i nekakvog inserta u tkivo grada u stvari. Tako da u svakom slučaju nije jednostavno. A najteže je ovo što je Antonija spomenula, kod nas su svi, odnosno jako puno ljudi je naučeno na taj neki uži pristup i unutar tog užeg malog prostora se jako dobro snalaze i kreću. A kada treba razmišljati malo onako na šire, onda su tu svi malo uplašeni, bi ja rekao. Da ne idem dalje od tog izraza, a to je jako teško onda u komunikaciji bilo šta probiti neke te masterplanske veće. Urbanizam je karakterističan, odnosno karakteriziran samo masterplanskim odlukama. Znači velikim odlukama koje onda kasnije karakteriziraju razdoblje od 50 godina minimalno. Kad se arhitekt nađe u situaciji da arhitektonske odluke mora donositi u smislu definiranja budućeg urbanizma, tu je onako malo i problem pojašnjavanja i lokalnoj samoupravi i stanovnicima grada i tako dalje, samom investitoru nekada.
Što se tiče zapravo i neke opće teme koja je jako bitna i za ostale projekte koje ćemo spomenuti je taj kontekst vremena i nekako trenutak kada je održavanje jednako bitno kao i stvaranje i projektiranje gdje odjednom osim što arhitekt projektira neki objekt unutar nekog konteksta, on ga zapravo mora jako dobro isplanirati, to jest dano mu je kao zahtjev kroz sve pravilnike, da ne kažem i ograničenja u tom smislu. Šta mislite na neki način vezano za taj kontekst vremena, velikih zahtjeva na svim razinama gdje na neki način arhitekt nikako da se zapravo odvoji od svog projekta, to je bilo zapravo i pitanje dugoročnog bivovanja uz kuće koje projektiramo. Pa mi u stvari kad projektiramo kuće stvarno, kao što sam rekao na početku, taj kontekst nam je bitan. Pa onda uđemo duboko u neku studiju oko cijelog tog šireg, povijesnog bi čak rekao konteksta, koji se naravno reflektira i na budućnost. Jer ako pokušavaš izvući taj genius loci, upotrijebiti suvremene nekakve tehnike gradnje, oblikovanja, materijale i tako dalje, onda naravno da pokrivaš jedan period od nekada davno u prošlost do preko sadašnjosti i misliš i na budućnost. I u puno projekata koje smo napravili, u stvari ja sam jako zadovoljan. Nismo to mi nas dvoje nikad komentirali, ali sam zadovoljan zato što ti projekti nisu onako na prvu. Neki se nekima svide i na prvu, ali u principu to sazrijevanje arhitekture se dešava i ono nakon određenog perioda godina jako dobro legne u taj neki kontekst, što je bila prva namjera. A to se očituje i kroz materijale koji su na pravi način upotrebljeni na toj lokaciji. To je recimo i ovdje na stadionu vrlo jako vidljivo. Imamo ograničenje nekakvih troškova od jednostavnosti izvedbe, mogućnosti izvedbe uopće, znači neke tehnologije i tehnike gradnje, preko trajnosti materijala. Moram pohvaliti da je stvarno na ovom objektu bio cijeli jedan tim ljudi i voditelja projekata gdje se sve to upotrebljavalo, ali nisu odluke bile za najjeftinije materijale. Dapače, ovdje i konstrukcija i fasada i krov koji su napravili su čak bili u razini skupljih materijala, ali osnovni zahtjev je bio da održavanje, trajnost kroz vrijeme bude na visokoj razini. I mislim da, evo, konkretno ova tribina natkrivena zapadna na Rujevici od 2015. funkcionira. Ja mislim 2014. 2015. sad se više ne sjećam. Ali, ajmo reći, preko 5, 6, 7 godina u stalnom korištenju sa svim vremenskim uvjetima, sa svim ovim olujama raznim i u stvari u jako dobrom stanju. Zvanično stadion NK Rijeke je stadion na Kantridi. Mislim da je nekako jako bitno povezati te dvije priče jer na neki način možda cijela priča nastanka i razloga nastanka Rujevice nije arhitektonski i urbanistički jasna. Postoji svašta što se priča u kuloarima, ali mislim, ajmo se svesti na stručni razlog zašto zapravo nastaje Rujevica. Pa u stvari svaki profesionalni nogometni klub, osim glavnog stadiona koji mu je kao izlog za igranje glavnih utakmica, mora imati jedan svoj trening kamp, odnosno jedan dom gdje oni svakodnevno žive, gdje imaju cijelu organizacijsku strukturu, gdje često igrači imaju i infrastrukturu za učenje, spavanje, jer ti igrači dolaze, odnosno sve rjeđe su lokalni, a sve češće dolaze iz stranih i dalekih zemalja, tako da Rujevica je upravo kao takva jedna ozbiljna, kompleksna infrastruktura prvotno i zamišljenja. Od svih tih sadržaja realiziran je ovaj pomoćni stadion, trening kamp sa terenima, 6-7 različitih terena sa umjetnom travom, prirodnom travom, sa miksanom travom na kojima se održavaju treninzi, na kojima se razvijaju i mlade kategorije igrača, što je izuzetno bitno za spomenuti. Trenutno na Rujevici jedno 400-tinjak djece trenira, što muške, što ženske i ženski nogomet je sada u fazi velike ekspanzije i razvoja, a planirano je dalje na ovoj istoj lokaciji u tom sportskom kampu čak i izgradnja nekakvih objekata, ajmo reći, u nogometnom žargonu se to zove hotelske namjene, mada to nije pravi hotel, to je u stvari smještaj za igrače koji dolaze izvana, koji nemaju riješen smještaj ovdje. Trenutno se NK Rijeka i svi ostali klubovi u Hrvatskoj snalaze na način da iznajmljuju smještaj na onome što je dostupno u gradu, znači nekakvi stanovi i tako dalje. A inače kada je to ozbiljno organizirano, onda
ovakva infrastruktura sadrži tu jednu zgradu koja je u stvari smještaj gdje postoje prostorije za učenje hrvatskog jezika, škole, privatne, sportske organizirane za nogometaše, posebne kuhinje, posebni liječnici, tretmani i tako dalje. Tako da to je cijela jedna vojska ljudi koji radi samo u cilju toga da bi ti neki dečki u sportskom smislu uspjeli. Mi smo u stvari istovremeno krenula se projektirati i Rujevica i Kantrida. Znači, NK Rijeka, odnosno stadion Kantrida kao investitor, je planirao napraviti Kantridu kao glavni stadion i to je bila glavna tema. Rujevica je bilo samo popratni sadržaj. Upravo ovo što je sad Siniša rekao, trebao je biti kamp, ali u međuvremenu zbog x okolnosti, kako zbog privatne investicije koje u ekonomskom smislu tad više nije bila izdrživa, tako i zbog prostorno-planske dokumentacije i svih ostalih elemenata, Kantrida je stavljena na čekanje. A onda je Rujevica, u stvari od nečega što treba biti samo isključivo kamp, postala ipak zamjenski stadion, malo jače dimenzioniran, recimo to tako. Povijesno, Kantrida je zapravo stadion koji je nastao spontano, neplanski, tako da su radnici na putu iz Rijeke prema Voloskom zastali na području zapravo kamenoloma koji je u isto vrijeme i gradio tu luku, krenuli na jednom terenu očišćenom igrati nogomet. Također je jedan od stadiona koji je naknadno nastao kao stadion, jedan od najspecifičnijih kako ga u svijetu na neki način definiraju, prvenstveno zbog tog odnosa sa prirodnim krajolikom. I sad zapravo dolazimo do jednog trenutka suvremenog života, vjerojatno i zahtjeva, gdje on vjerojatno se ne uklapa u standarde. I na neki način vjerojatno investicija postaje prevelika, dolazimo do nove pozicije koja je sada na Rujevici. Kada zaživi stadion Kantrida kao stadion i adaptira se, koliko će zapravo ta poveznica između Rujevice i Kantride postojati? Da li samo logistički ili će na neki način možda i sam taj put oživiti taj grad? S obzirom da postoji ogromna količina ljudi koji nastanjuju i ovaj prostor, ali zapravo i Kantridu. Pa to je teško moguće planirati. U svakom slučaju Kantrida će doživjeti sigurno promjene uopće u koncipiranju tog projekta, zato što se cijeli kontekst, posebno onaj taj ekonomski koji si spomenula ranije, promijenio. Dakle, uvijek je potrebno dole na toj lokaciji da bi se izgradila takva infrastruktura koja će biti izuzetno skupa zbog same mikrolokacije. Sigurno će zahtijevati nekakve popratne sadržaje koje će onda to isfinancirati, jer stadion taj se sigurno neće isfinancirati od strane građana ili grada Rijeke ili neke javne uprave, samouprave. Ali definitivno projekt ko projekt gdje se sada nalazi i lokacija kako je smještena unutar same srži te gradskog tkiva, M će utjecati na dešavanja unutar te zajednice. M će, ja mislim, dati dati jednu vrijednost više svemu tome. Dakle, i u smislu dostupnosti, i u smislu sadržaja, i u smislu nekakvog i landmarka, bi rekao, čak i neke specifične zone. I danas, ja mislim da Kantrida je sigurno jedan od izraza koju će u kontekstu Rijeke prepoznati veći dio hrvatskog stanovništva. Sigurno. Ja ne znam da li je možda čak i jača u tom marketinškom smislu prepoznatljivosti i od Trsata, koji je jako značajan u Rijeci. Vjerojatno je Opatija broj 1. Ako ju izuzmemo jer ne pripada baš gradu Rijeci, onda je tu Kantrida, bi ja rekao, sigurno među prva 3 prepoznatljiva brenda. Pa recimo da ako pričamo o podijeljenom gradu, sigurno je Kantrida nešto gdje su Šačani i Fiumani se zapravo mogu poistovjetiti. A te poistovjećivanja, te simbolike, građani se stvarno poistovjećuju sa simbolom nogometnog kluba ili svog stadiona. Koliko je zapravo to opterećujuće bilo u cijeloj toj priči za projektiranje? Na neki način ipak projektiraš nešto što ili svi moraju voljeti. Znači, taj neki trenutak tog simbola grada. I koliko recimo u ovim trenucima baš kada Kantrida više ne odgovara standardima i puno je veća muka preprojektirati novi stadion na tom mjestu, da li je ispravno možda to prenamijeniti?
Pa nisam osobno nikad razmišljala o prenamjeni tog prostora, zato što mislim da je genius loci te mikrolokacije toliko jak da bi to izazvalo veliku buru u javnosti. I mislim da nisam sigurna da bi voljela da smo mi ti arhitekti koji bi to radili. Stvarno mislim da se može napraviti tamo nova Kantrida koja će pomiriti sve to, mada izgleda ovako nepomirljivo, koja će ostaviti stijene, gdje će se stijene vidjeti. To je nešto što je navijačima jako bitno. To je nešto što je inače bitno za taj prostor. Koja će omogućiti da ima sadržaj i sve one funkcije koje novi suvremeni stadion treba imati. Postoji način, nije jednostavno, ali sigurno postoji. Recimo da je jako izazovno. Da, Kantrida nije nikad bila ni smatrana u svim planovima gradskim kao područje koje će ići u prenamjenu. Ja osobno isto ne znam da li je neko razmišljao o tome, ali kad smo krenuli projektirati, kada smo bili angažirani od strane investitora za to, sigurno sam mogao osjetiti malo čak i strah ljudi koji su odlučivali u tom momentu da tako jednu veliku odluku donesu. Sad, da li je to bilo potrebno ili ne, nisam siguran, ne znam. Prometno ima svojih, kao što sam prije spomenuo, Kantrida je broj 1 u nekakvom marketinškom smislu u gradu Rijeci, ali je s druge strane prometno jako nedostupna, ima svojih mana. Tako da će to biti izazovi u projektiranju budućeg kompleksa definitivno. To je jedna ogromna negativna karakteristika, negativna kontekstualna činjenica te lokacije. Evo. Ali je ovo što je isto interesantno, znači zahtjev za različitim uvjetima od požara, od načina ponašanja, pretvaraju zapravo arhitekturu stadiona i sporta zapravo infrastrukturu više nego arhitekturu. Koji su zapravo izazovi bili baš u tom smislu, s čim ste se sve susreli od konstrukcije, ograničenja, vjetra? Mislim da na neki način ovaj stadion ima tu neku ogoljenost, sirovost i vrlo otvoreno priča da su ovdje potrebe prije svega sve ostale nego estetske ili simbolične. Bio nam je to potpuno novi pristup projektiranju, neću reći da je bio šok, ali neka izmjena definitivno u našim promišljanjima. Mislim, ja sam osobno shvatio u tom momentu da ovakve veće infrastrukturne projekte ne možeš projektirati isključivo na način kao što pristupaš nekakvoj obiteljskoj kući, višestambenoj zgradi, pa čak i javnom objektu u smislu vrtića, škole, gdje te neke infrastrukturne stvari, instalaterske i konstruktivne, ipak arhitekt može usmjeriti, pa kroz kasnije konzultacije sa inženjerima iz struke ih pročisti i dovede u ono najracionalnije i najbolje. Ali na primjerima infrastrukture, posebno na primjerima stadiona, shvatiš da je od samog početka izrazito bitno i nužno surađivati sa ljudima iz domene konstrukcije, posebno krovnih konstrukcija i takve stvari. To je jedan potpuno novi inženjerski zahvat koji je potpuno različit od nekakvih klasičnih konstruktivnih elemenata. Ne samo to, nego tu smo se našli i sa jako puno zahtjeva koje nikad prije toga nismo niti razmatrali, niti su bili potrebno ih razmatrati jer su namjene nisu to tražile. To su, ne znam, od rasvjete, od travnjaka, od odvodnje oborinskih voda, govorimo o ogromnim količinama, ne o onim minimalnim koji idu kroz one klasične cijevi FI110 koje smo mi naučili stavljati na kuće i zgrade. Tako da tu neki podaci koje nekakve volumeni, kvadrature na ovakvom zahvatu su impozantne, ogromne i to je ono s čim se nađeš kao s nečim novim i tu naravno da moraš imati jaku podršku kolega inženjera da bi se sve to dovelo i izvelo na pravi način. Pričamo malo zapravo možda na specifičnom primjeru vjetra i konstrukcije i o nečem što je posebnost zapravo tog zahvata vezano za proračune što se tiče vjetra. Pa možemo malo proći zapravo tu specifičnost kroz to.
konzola koja je zavidna čeličina tu je bila najveći izazov, to što si spomenula, upravo zbog vjetra. Stadioni kad su zatvoreni, kada imaju sa svih strana zatvorene tribine, ipak rade nekakvu mikrolokaciju, mikroklimu, razovemo je tako. Tu smo jako specifično pozicionirani jer imamo super udar i bure i super udar juga. A znamo svi dobro da to u Rijeci je dosta, pogotovo bura, izražajna i jaka. Tako da su se kolege konstrukteri, kolega Ivan Palijan je radio konstrukciju, dobro snašli. Ja bih rekla više nego dobro. Ali su podaci zanimljivi takvi da su naša konzola od 27 metara čelična ima takav dole betonski temelj koji je bilo parkirano auto pored, bio je veći od tog auta. Ne? Prilikom izgradnje to je bilo jako zanimljivo gledat, a osim toga sam spoj čelika i betona rađen je sa pekovicima koji smo saznali naknadno od gospodina koji ih je doveo da je to nešto što koriste samo isključivo na vjetroelektranama. Tako da ipak je to, mislim da tu pokazuje kroz te male pejkovike, male bi rekla s obzirom na cijelu ovu konstrukciju, se vidi koliko je nama vjetar tu veliki izazov. Nakon utrke trebam kvalitetan odmor. Nečujno, nježno, nevidljivo. Harajder, zdravo, grijanje i hlađenje. Na neki način zapravo sam projekt konstrukcije, općenito taj neki trenutak dodatka svih tih sportskih građevina je zapravo ono što je i nosioc možda te nekakve simbolike. Zanima me isto tako, simboličnost je nešto što se upisuje i u zgradu Casa Pentagon, ali na jedan totalno drugačiji način. Zapravo sama materializacija kroz ovojnicu, ovojnice kao susret između unutarnjeg i vanjskog, priča nekakvu reprezentaciju te tvrtke. Koliko je zapravo to bio njihov zahtjev ili koliko je zapravo to arhitektonski doprinos vaš? Pa mi kad smo počeli raditi na toj zgradi imali smo, kao prvo je jedan teren koji je jako zahtjevan, zato jer je izrazito nepravilnog oblika.
ne znam uopće kako da ga opišem, to nije banana, nego je neka S banana, dupla banana. Tako da je bilo vrlo teško pozicionirati uopće objekt iz tog kontekstualne činjenice tog oblika samog terena i zemljišta, plus još naše promišljanje, tu se ipak radilo o uredskoj zgradi koja je nekako logično je da postavljamo centralno stubište zbog smještaja maksimalnog broja ureda na fasade je kako bi imali prirodnu ventilaciju i prirodno osvjetljenje. Došli smo do tog nekog pentagona, odnosno peterokuta u tlocrtu i oko njega onda stvarali cijelu zgradu spiralno, a sama ovojnica je na kraju bila rezultat promišljanja jednog dubljeg konteksta grada Kastva koji je karakterističan u stvari po tim kamenoklesarstvu i po tradiciji obrade kamena te kastavske japnenice. Kastav leži na tom kamenu sivcu koji je, osim što je korišten kao izrazito dobar konstruktivni materijal u povijesti jer ima svoju vapnenac velike tvrdoće, je kao kamen vapnenačkog podrijetla koji se u japnenicama pekao i od toga se proizvodilo vapno koje se kasnije koristilo i za naravno žbukanje i za bojanje i tako dalje. Znači jedan od osnovnih gradbenih materijala. Tako da ta tradicija samog tog naselja i mjesta i naravno poznati kamenoklesari Vincent iz Kastva, na primjer, su uzrokovali to da mi tu ipak tu tradiciju ugradimo u tu zgradu, a da joj damo onaj karakter koji je ona i zaslužila u tom momentu, dakle karakter neke težine, veličine i bitnosti i onda smo obukli cijelu ovojnicu u tu kamenu opnu. Dvije stvari smo pokušali pomiriti tamo. Prvo, da ima dojam, to ipak reprezentira jednu zgradu, odnosno jednu firmu koja je bila jako dobra, koja je bila i nekakvu moć i snagu, a istovremeno nalazi se u jednom suburbanom području malenih kućica i ne može, barem je naše mišljenje bilo tad, a i danas, da ona ne može stršati tamo, da ne može preuzeti jačinu i naglasak u tom prostoru. I od tuda isto taj peterokut s kojim smo uspjeli, barem mislimo, postignuti da sa svih strana kad ju gledaš, ju doživljavaš ipak malecko. Ona ima 1400 bruto kvadrata, a kad ju gledaš izvana, bez obzira što je cijela kamena, ne odaje ipak taj dojam. Izgleda puno manje, u stvari zbog perspektivnih skraćenja, a realno smo i taj zakušenje krova je išlo kroz 2 etaže zbog istog razloga, da bi se visina vijenca smanjila i tako. Jer kontekstualno su kuće oko nje, ja mislim, 400 kvadrata ili 500 kvadrata. Znači neke tipične suburbane obiteljske, više obiteljske kuće. Evo. Da, mislim sad kada pričamo na neki način oko tom kontekstu koliko se zapravo arhitekt uvijek mora truditi da se uklopi u kontekst na neki način, ako ne želi, a da opet bude i simbolični i reprezentativan. Znači to su zapravo dvije stvari koje jednostavno jedna drugu nekada pobijaju. Često. Ono što je isto interesantno da zapravo arhitekta uvijek pozovu na gotovu česticu koja je već spremna i već je ispekćena negdje u nekom planu. Baš povezano i za ova 2 projekta, ali kasnije i za Marinu Muro, taj trenutak kada zapravo investitor prilazi. I koliko ste uspjeli možda u nekom trenutku biti prisutni i prije nego što je neko odlučio da će neka kuća biti ovdje, koliko je zapravo taj trenutak strategije bitan, jer vidim vrlo uspješno i ono gdje se maksimalno trudite da strateški dobro odgovorite na širu priču kroz neko određeno vrijeme, kroz ove projekte, ali zapravo zar nije ispravno pitati struku i ranije u svim ovim segmentima i primjerima? Da, logično, ali to je recimo veže se na onu temu od prije koju smo imali, a to je u GUP-u grada Rijeke je ova zona velika zelena fleka za rekreaciju. I kad ju ti gledaš u odnosu na sve ove ostale sitne kućice, ona izgleda sasvim dovoljno velika. Ali realno neko je trebao u fazi rada na tom generalnom urbanističkom planu posložiti šta tamo stvarno i realno stane. Tako da ja se sad ne mogu baš sjetiti nijednog projekta na kojem smo mi sudjelovali da je u samoj inicijalnoj fazi. Dobro, možda čak bi ja rekao da je to se najviše desilo
konceptualno od urbanistički već na ovom projektu. Jer mi smo tu počeli raditi za investitora na način da smo mi radili par studija i na drugim lokacijama. Znači bilo je par lokacija, od Grobnika, Kostrene, više se ne sjećam ni gdje još. Da, Komenovo igralište, tako. Više lokacija je bilo. I onda se odlučilo za ovu lokaciju, mislim, investitor u dogovoru i sa gradom i sa urbanizmom grada Rijeke i sa svim. Međutim, opet si tu uvjetovan. Opet si dobio puno- nešto što je gotovo. Nismo mogli uvjetovati na način da kažemo ovo ne zadovoljava, ipak bi trebalo još ovaj dio dodati. Da. U tom smislu ne, nego uvijek se dobiješ nekakav prostor u koji se moraš posložiti. Ono što mi dobijemo kao zadatak kao arhitekti, a možda odgovara najbolje na tvoje pitanje, u zadnje vrijeme, kad kažem zadnje vrijeme, zadnjih 1-3 godine, 4, radimo dosta studija. Ne urbanističkih, nego arhitektonsko-urbanističkih studija. Dakle, to je nešto ono, sada je kod nas u zakonodavstvom je određeno to da mi praktički detaljne planove više ne radimo, nego idemo na UPU-e da bi se dozvolila ta nekakva sloboda. To je u principu po meni vrlo pozitivno, zato jer shvatilo se da te detaljne planove sami urbanisti i uredi grada jednostavno, neću reći da nisu kompetentni, nego ne vide dovoljno široko niti dovoljno daleko da bi posložili točno za određenog investitora to. Nas isključivo angažiraju u zadnje vrijeme investitori ili takozvani developeri, koji dakle netko ko razvija širi projekt, da bi mi tu napravili jedan projekt koji se uklapa u cijeli taj kontekst, a onda se on realizira segmentno gdje možda često ili nekada nismo niti mi arhitekti, nego smo samo arhitekti jednog dijela, a ostalo se onda prepušta. Jer na taj način se onda ipak izdefinira glavna infrastruktura, što je osnovni problem. I pješački putevi i garaže i pristupi automobilima i tako dalje. Iako je zapravo to na neki način vaš doprinos za privatnika, bilo bi izvrsno da je to možda i sklop neki koji onda zapravo gradski odjel koji na neki način onda stvara određenu viziju i uzme. Pa to se nekako nepravedno prebacilo sve na arhitekte. Pa u tom polju smo dosta i kritizirani kao struka općenito, ali jednostavno mi možemo pregovarati koliko možemo pregovarati, nije to beskonačno. Tako da. Jedna tema koja na neki način opet se veže na taj trenutak škakljivog odnosa prema teritoriju je odnos prema obali. U Rijeci naravno je on na neki način odrezan povijesno, dok su radnici kopali kamen na Kantridi kojom se izgradila luka, tako se zapravo taj radnik što više udaljava od te luke, osim ako nije bio radnik tamo. Ali kao građani zapravo nekako taj doticaj mu nije bio prisutan. Tema zapravo marine nautičkog turizma je nešto što ima u sebi taj isto prizvuk nemogućnosti pristupa obali, oduzimanja prava na obalu. Recite kako ste zapravo kroz taj projekt na neki način demistificirali to i omogućili svima da pristupe. Sama marina se nalazi unutar prirodne uvale, Muroskve takozvane, i ona je, s obzirom na jako jugo koje tamo ima veliki utjecaj i nepristupačnost same obale, u stvari je bila rez između jednog većeg dijela Novog Vinodolskog i jednog manjeg južnog dijela. Mi smo tu u stvari imali sreće sa investitorom. To je privatni investitor koji je komotno isto mogao reći, imati zaključak ovo što si ti spomenula. A to je, ja želim da to bude zatvoreno, ja želim da to bude ograđeno i da niko unutra ne smije ući osim ovih koji imaju unutra jahte. Realno je mogao. Imao je sluha za aktivaciju tog prostora i uspjeli smo napraviti to da je ona u stvari produžetak šetnice i da iz smjera Novog Vinodolskog iz centra sada ljudi mogu lijepo prošetati, proći direktno kroz marinu, spustiti se dole. Njima smo to i prezentirali na način da je njima to u interesu. U smislu imaju 2 restorana, odnosno jedan restoran, jedan bistro, kafić. Ljudi šta više budu dolazili, veća će biti fluktuacija naravno i imat će koristi. Tako da su se privatni investitor koji je zna što znači novac i zna na koji način ga se zarađuje,
tako da je pristao na to. A sad tu je ono što mi kao arhitekti moramo znat posložiti. Kako nekome ispričat, kako njemu približiti da investitor bude sretan zbog toga što si ti napravio, jer da smo mi rekli to će dati građanima Novog Vinodolskog jednu dodatnu kvalitetu. Nisam sigurna da bi možda imao sluha za to. Možda i bi, ali nisam sigurna. Biti je u tome da znaš im ispričat i prodat im priču da dobiješ maksimalno. Da, ali ne prodat u smislu Ne, da. da je prodaja laži, nego jednostavno pomiriti interese. Tako je, baš Investitor to, ima pomiriti interes. kapitala, zarade, a javnost ima interes da u stvari koristi taj prostor svakodnevno i da im bude nadogradnja. I mi smo ta dva interesa tu uspjeli pomiriti. Mislim, uvijek se trudimo to, ali nije uvijek jednostavno. Kod Marine mi je također to interesantno, zapravo taj kontekst koji ste preuzeli da je dio skoro pa nevidljiv. Možete samo malo to ispričati zapravo o kontekstu tog zida i općenito kontekstu ziđa i koji puno koristite. Karakteristika tog područja je u stvari mikrolokacije je taj jedan postojeći veliki zid koji je potporni zid od magistrale. Izgrađen još za vrijeme Napoleona kada je njegova vojska prošla tu. I kako je to jedan usjek u postojeći krajolik, usjek je tokom tisuća i stotina tisuća godina formiran od strane te slatke vode koja je oborinske, koja u stvari potoci koji se uljevaju u tu uvalu. Nama se to sve činilo kao jedan vrlo zanimljiv ambijent. Kao prvo ti potoci slatke vode su formirali taj plažu i tu floru, faunu, lijepi ambijent mora, priobalnog područja s jedne strane, a s druge strane imamo taj zid koji je onako jako karakterističan za tu uvalu. Mislim da je visina zida bila preko 15 metara, ako ne i 20. I onda smo mi jednostavno željeli terasasto primijeniti taj element zida na element objekta. Na način da se njega ne, mada je velika borba je bila investitor koji ulaže, inače živi naš čovjek koji živi u Švicarskoj, koji je uložio u marinu i ima svoj privatni brod, jahtu. Prošao je puno plovidbom mjesta i puno marina i Grčku cijelu i uvijek nam je spominjao ta marina mora izdaleka biti jako vidljiva, mora imati neki element koji je jako vidljiv i tako dalje. Mi smo se dosta borili protiv toga jer smo smatrali da je ta marina idealna da bude minimalna, da ima minimalni neki razlikovni element, a da bude uklopljena u taj ambijent zatečeni koji je kao prvo karakterističan, kao drugo je prekrasan. I na kraju krajeva po nama je bila puno poveznica te marine jednog i drugog kraja Novog Vinodolskog. Nismo htjeli napraviti novi krek, nekakav novi raspad toga, nego jednostavno poveznicu. I u stvari uspjeli smo i tu ispregovarati s njim da to ostane u ovom obliku, mada je njegov zahtjev u jednom momentu bio želim volte na tom objektu. Onda tu je bilo malo borbe, tako da oni nekakvi prodori i šupljine u tom zidu koji su istilizirane volte su proizašle iz tog zahtjeva. Naravno da nama na tom nekom zidu i trebaju otvori jer unutra su prostori koji su u svakodnevnom korištenju, ali kompozicijski je došlo tako do toga. A s druge strane smo šetnicu koja je bila predviđena za korištenje javnosti smo namjerno odvajali od prirodnog krajolika. To je dosta vidljivi element. Dakle, mi nju nismo zabetonirali kršku obalu, nego smo odmicali tu šetnicu i pustili protok mora kako bi ta flora i fauna koja je najbujnija i najznačajnija u tom priobalnom području ostala netaknuta. Najbolja scena je bila tu kad su počeli raditi izvođači na tome. Onda oni se uvijek, mi smo to htjeli te stijene sve sačuvati originalne. A oni su prvi dan naravno ušli tamo sa bagerom i prvi dio počistili, poravnali, poludili smo odmah prvi dan, ali onda su shvatili što želimo. Oni su si htjeli zaravnati gradilište, nasipati more, zabetonirati sve. Tako da je bilo borbe od početka do kraja. Ali... Sad bi nekako možda i sumirala cijelu ovu priču da na neki način ta simbolika koja je ipak ugrađena, znači ta reprezentacija kao glavni zadatak koji imate u ovim projektima, u isto vrijeme svjesnost da je stvar puno složenija od krajolika postojećeg do na kraju krajeva neke budućnosti,
do i građana koji će neposredno uvijek posjećivati ovakva mjesta. Čini mi se zapravo opet potvrda da je manipulacija jedan od metodologija kojima na neki način smo jednostavno primorani kao struka djelovati. A ono što mi je isto interesantno, s obzirom na kompleksnost cijele ove priče o kojoj pričate, recimo jedna Marina koja se bavi sa puno više tema i problema nego što uopće je vaše znanje, naše znanje, nekakve osnovne edukacije. Isto tako nekakve trenuci kriza gdje privatna investicija je najviše trenutno pod pritiskom. Da ne kažem da ta javnost također ne želi djelovati baš zbog kriznih situacija jer nije naučena u kriznim situacijama djelovati. Što mislite u kojem smjeru će arhitekti kao struka općenito djelovati u budućnosti? Gdje vidite kako se razvija cijela ova priča nestalnosti i kompleksnosti? Jer sve samo buja. Da, sve samo buja i ono što je, odgovoriti na to pitanje definitivno nije lako jer je kompleksno. Ne, jer bismo zapravo sad riješili problem da imamo odgovor, ok. Veliki problem. Veliki problem, da. Činjenica je, još jedna stvar jako interesantna meni u to, a to je da je arhitektura sama po sebi spora i troma je jako. Znači, svi ovi, izuzev Rujevice koja se u rekordnom roku izvela, su se jako dugo izvodili od samog početka, od tog idejnog rješenja do uporabne dozvole. To traje jako dugo. Pa ima x razloga zbog čega je to tako, ali ono što je nama tu jako interesantno i što mi mislimo da će se tu dogoditi, da će i u kom smjeru smo mi već krenuli razmišljati, djelovati. Jer mislimo da uvijek treba promišljati arhitekturu i konstantno davati odgovore neke nove na cijelu situaciju koja se dešava, je to da će se promijeniti način gradnje. Znači da nećemo više imati konkretno kao ova 3 projekta o kojima pričamo, gdje je sve beton, gdje je čelik, nego da će ići na nekakvu puno više prefabriciranu gradnju, druge materijale, tipa drvene CLT konstrukcije. I mislim da ćemo se u tom smislu morati prilagoditi i da se, ono što mi se sad trenutno čini, da se puno više prilagođava struka koja projektira i koja je u kontaktu sa investicijama i tako dalje, sa promjenama na tržištu, nego fakulteti. Mislim da će se fakulteti morati malo više prilagoditi. Da će se mora dogoditi jedan switch. Trenutno postoji velika diskrepancija između onoga što mi jako puno ljudi zapošljavamo i dosta nam studenata novopečenih prolazi kroz ured, dolazi, neki odlaze, neki ostaju i tako dalje. I taj način edukacije arhitekata je arhaičan, potpuno arhaičan. Ja sam od uvijek bio poznat kao veliki kritičar sustava educiranja arhitekata od kad sam završio fakultet pa do danas. I danas držim da je ta arhaičnost još veća. A zašto se to dešava? Zbog ovog što Antonija govori, mi živimo u vrijeme koje konstantno ubrzava. Baš sam pričao sa jednim liječnikom prije 15 dana koji kaže da mu je za jednu informaciju prije 30 godina kad je pisao doktorat trebalo tjedan dana. Trebalo mu je odobrenje centralne biblioteke u Zagrebu, pa onda odobrenje te londonske biblioteke od koje on tražio da to dostavi Zagrebu da bi on dobio podatak. I nakon tjedan ili mjesec dana, ne znam koliko je prošlo, on je dobio podatak koji mu ne služi ničemu. Dakle, u tom njegovom istraživačkom radu nije dobio ništa, a morao je proći to vrijeme. Danas vi tu informaciju dobivate gotovo odmah. A to je isto sa arhitekturom. A s druge strane, arhitektura je izrazito troma. Zbog samog načina gradnje, zbog same implementacije, zbog samog... Vi jednu kuću ne znate da li je dobro napravljena dok u njoj ne počnete živjeti. A ne samo kuću, nego ja kažem i za stadion da je to kuća, mislim. I stadion dok se ne naseli jedan klub i dok s njim ne počne raditi, ne znaju šta je dobro, šta nije dobro. To je stvar koja se poboljšava s vremenom. Ali ovo što Antonija spominje, to je naše općenito razmišljanje. Mi smo već krenuli kao ured. Znači, prvih 10 godina smo nekako zaključili prije 2021. i napravili smo tu nekakav
nekakvu manifestaciju i feštu, proslavili smo to na određeni način. I sad razmišljamo o sljedećih 10 godina šta će se dešavati. Vidimo da to sve više arhitektura se odvaja od klasičnih graditeljskih tehnika i tehnologija i više se približava industrializaciji. Znači načinu gradnje i montaže kakav poznaju aeronautička industrija, brodograđevna industrija ili autoindustrija. Mislim, to se vidi i po upotrebi softvera, dakle sve one neke forme koje vi možete dobiti, koje su potpuno nepravilne, koje nemaju os x, y i z, dakle koje formira u nekakav kubus inicijalno, nego su vrlo nepravilne, a svakodnevne su u autoindustriji, aeronautičkoj ili brodskoj industriji zbog proračuna, zbog hidrodinamike, aerodinamike i tako dalje. U arhitekturi su potpuno neprirodne zbog načina, zato što nemamo tehnologiju i tehniku gradnje takvu, posuđujemo ih stalno izvana. Pa mislim, ja sam imao priliku vidjeti dosta dijela od Zahe Hadid i moja impresija je da je to sve usiljeno. Način na koji je izvedeno je usiljeno. Je unikatno je, ali da se unikatno radilo u tvornici sa softverima i sa robotskim načinom kako se proizvode automobili, onda bi to bilo jako dobro. Isto oblikovano, ja ne komentiram tu sad arhitekturu, nije ni mjesto ni vrijeme, nego komentiram samo način na koji su to izveli. Kao da su pokušali od nekakve cigle napraviti neke forme koje su potpuno amorfne, da, neobične amorfne. Tako da mislim da će se i edukacija arhitekture i arhitekti više približiti ovim nekakvim djelatnostima, a mi već imamo neke primjere u svojoj praksi gdje smo počeli dosta upotrebljavati CLT, dakle cross laminated timber, drvo koje je čvrstoće betona, a radi se u tvornici. Imamo čak i iskustvo jedne kuće koja je već izvedena i cijeli jedan hotel smo na Plitvičkim jezerima isprojektirali tom metodom, gdje mi praktički projektiramo u BIM tehnologiji sve u 3D-u, dajemo to u tvornicu. U tvornici to inženjeri odmah razrađuju s nama, proizvode u segmentima, dovode na gradilište i montiraju. Dakle, vrlo slično nešto montažnoj tipologiji gradnje, ali ne u smislu montažnoj da je to unificirano pa ti imaš neke elemente koji su jako rigidni i tako dalje, nego montažno napravljeno custom made. Interesantno je, mislim da zapravo nekako i ovo Bijenale trenutno najviše upisuje neki taj smjer gdje će postojati vjerojatno jako velike potrebe za unikatnim i nečim što jest zapravo počiva na starim nekim zanatima. Vjerojatno će se tu raditi o usporavanju vremena, a ovaj drugi dio zapravo koji na neki način ubrzava i pokušava se prilagoditi tom ubrzanju. Čini mi se da postoji prostor za oba dva neka smjera i mislim da je više nego ikada to jasno, zato što dotiče apsolutno svih. Prije doticao samo nekoga, jer na kraju krajeva nije bilo ko mogao ni graditi. Tako da mislim da definitivno tema edukacije mora biti otvorena i za jednu drugu priču. Jer danas inače keramičar u Dubrovniku je najtraženiji majstor. Mislim da bi onda zapravo time mogli zaključiti. Ovo je bila još jedna epizoda Oris Online sa arhitektonskim uredom ZDL. Hvala vam i pratite nas na društvenim mrežama.